sports kise kinone akhoi gina si sports si part of education ne Taiwan da masi akhoi na Ronel gi jo akhoi kino da Singapore de lai ni jo physical education na ko si ki physical education je class 12 pau je compulsory education ne ko Taiwan da Singapore da class ka boli ge Ronel education se ai ke am ka haina ka no I had compulsory education je hadi compulsory education se compulsory education di moi di pra kano de preschool de hauna class kano bu si moi O level habise O level high si la mani in ko India ha class 10 mu bane class 10 ba Taiwan na hele adu iti Taiwan na class 12 ba class 12 ko complete class 12 pa ko na preschool dagi na akoy class 12 pa je Taiwan lenga na loina compulsory education on pi na sina ina yamna kalai akoy Manipur si chakwanan ge hara ge education yaw da ge leipak to mangal leipa mangal ge hara ge education ji thuga ji hari natro aduna education gi situation je pibam ja mati Manipur da patra aduna ani yam wab je akoy Manipur da education ji patta bijna ko akoy naharon hori banaron ki wang ang ba ko padu yamna sak takat pa yamna lem da ba de mapa gumba akoy da nang ma sin na bu ko sumasi yam yaw masi karigino harigeda akoigi education level sum handarak pagineba aduna akoigi ne civic sense wala edo adagi education level ji wala min wakal ju awang ba khalatre do adagi wangang sanganga yam tina sokthar edo adagi akoigi mapana thoga mi thengna bangam ba self confidence ki level ji lairaktra na sa ji maruan ji ju koi be film jine ju si yam oil leba aduna aigi wakali aduna na Taiwan ge education system da class 12 po mo free education pi ba hor padigi ko ane akogi element akogi kenogi kindergarten gi se siju pura free go mane ba kindergarten ne sidi formal education dinate dana ko sidi suma hor pagi ne ba sidi akoy angang school da thaba ho ba dei sajen to ba tambi ba ko ba Jadi simsi aku Japan daga tahu itu moi lain dan di ponte ba Japan daga tahu sih aku ye oni moi na cakum daga tahu na kong da pingtu na wai singa tahu do si mayam si tambi bisini aku na kindergarten daga tahu sih ya mana education du natia mai ngai lai shu tambi bisu natia ba ya mana koi karabu de du yaw ko adu daga tu aku na formally aku na education tahu sih aku elementary school daga na aku class 12 pa sini apa tahu sih aduna si yakal na Taiwan da tawi ado Manipur ge khaluma tam yam nungai te akoi Manipur da di masa imung manung na se laitraga di laira odaga di laitam phang de ba ado laitam lenga ta hairo ge di phang e moi lenga ki school lai chalhalu na har ado lenga ki school le kamai hang de ba za laite oza le rena mahiro laite mahiro le rena oza laite oza mahiro le rena amuk infrastructure do mu laite ko mahayro yamna phangada right sing phangam thopa sing do phangde haibni da khoi iram da Manipur aduna yam nungai te aduna saigi education system de Taiwan da si yamna phai akoi Taiwan ji shagi manung da I think one of the best ai smai lowe marandi moina class 12 po free education pi baji wang igen haidi akona hainari ne ba college mahai tambaji yam drabda koi class 12 pau tamaga di phai kan hainan natra adu sidai da koi Taiwan hainar je class 12 si lo selaga akona at least BA PhD pati lo selona mai hainai ba kona adu araga di mi amoi matamda mi ama oiba matamda tungda koi career ma lapum tan par pum tan da mina het yamna hanthana yeng ba ju tawdre dina ko adudagina sagi akogi amana yamna phaba na akogi physical education je si Taiwan da compulsory physical education je lay elementary school he hor padigina class 12 pau je si free moi di physical education na thamme ado yamna di pungje yamde koi pirase ani khak lay ba sayo lamada ado si tawdi si mapung di phade akoina sportsman lamo oina sportsman gi sports ki field je akoina pung kaya sanaragdi kaya phai phate habdo akoina yamna chu research tawba degi akoina susum sanabni masi akoina khangjabnina pung ani ka akoina moina physical education pi ba je si matik ti chade ko na de ba adu oraga su samaina physical education moina pung ani gi
period ani si piba matam sa yon pi matam da si matak te moji atuk tungan ba khoi sports club yam lei ba physical activity club mayam am lei ba khoi lamjen gi ne khangde thori chong gi ne khangde badminton ne khangde adagi table tennis ne khangde adagi khoi wushu ne khangde smai ta na moi tungan ba sana ba makhal sinje moi club la hang to thame ko aduna moina sai pung ani khake period leiraga su moina any club si moina join tawga moina sana ning ba sports to tawba yabanina school da man madugi facilities do leibanina sai mana basingina sana matamda mana khitang sana ning badudi madu club te hek join tawsalaga duma dum sana jaba yare adune ba khoi icha no bai icha singina khoi icha bungbung icha den na hoji usuda yauraga 12 class pau ichan pi ben do ma a central america de naval academy na ma scholarship fanga chakra na ko ado ma je kar ba usudi exercise torom dra ba ko ma che hi manga mu torom dra ba ado ma je taiwan de ma tom de ne ma khalli je history da han bane ma khalli je ado na ma je chauna taiwan di newspaper adi online paper newspaper media da chauna phone ji ne na ta aina ju social media da share to so aina mapa mo inungai ju to ado itu kamai to de mana kari gumba icha ben ji na ko mana usu je chahi manga sanaram draba adi mai chahi manga usu taw ding ma mang da aina ma je sports ki yum da yoga gumba adagi ate lamjen gumba adagi exercise aina chang nai na ta hun lam draba ko aina encourage toram draba motivate toram draba icha ben je usu ju toram mo ya ba adu mana usu toram draba ma ujing mana Navy ki Taiwan ki mo ama kakhan bada mana central ma kar chakje ma khanju khalam kari no ma khalai no haragadi ma sai usku training ta matamda usu training ta matam mobile addict to ya punte ne hadi mobile ina ma usu to ya punte ko adu chana bise aduna na discipline lai bne ba sai thang ta ju uji keno na vikas na panu bido discipline yaudna ma thang ta to ya ro oja duda coaching tambiribo ozado costo adugi wata da bayaro adugi matik discipline leibne ma koyi maruina martial arts to ko aduna cha ben ben na sai mana chahi manga sitong matan ma discipline je phana tam adagi hard work khang ba kan bagi adu matam sile ko adagi mo akhoi ni moyi jawlen hai akhona coach na hai bam tam da ta da baya de coach na hai ba mu ille ko adagi mo akhona mama pa mo na akhona mama pa na jo yum da tambiba ya ni tambira kan loina adagi lol ju english akhona phajana dum tambire chinese ju hai mayam ji punjal kan da khoi chanu biji ma oina khangi bu adu ta se ma lai tambagi khatang haraga khoi cha dagi ne hena phaga mayam ma yauri ko aina in chani bija average da a little bit above average haina I par I love jay ko adu mana loina na sagi top class ta leiba moising do loi mai ti be mai cha bem khala chakri si ma scholarship phangaga lei ne ji central ma ke level ka chahi mari ne man to ne ji ado si ki kana ba aina si pala isna kari gi no haragadi the impact of the positive impact of sports to sajel to adu ne ba ina hajani aduna koi physical education ji yamna phajana miss to ya de Taiwan da class ma miss to ya de ko hadi period ani kha le ko ani de adum chang na ne dum taw ya ba adu si ai ko gi mani pu ju ai ne wangang mam tam da ti bi wangang tam ai adum panjai ko sports ki matan tan ja phang le aduna akhoi gi oja Rajiv Kumar akhoi ne mai school taw na hang le ne khoi na smart na education physical education ja hapchen biu haina taw na ko ko ai khoi na ha pa ka chu khoi na sai gi yam na chaw ba budget yam chaw ba dum ba sports su infrastructure chu ha pa ngam jang huna ya ba gi macham cha khoi na adum ba yam na chang da ni hapchen ya gi na ko ado thang ta ji yam phe si ha matam da ka shu infrastructure gi mathau le tigen adra aduga thang ta gi yam pha ba mana akhoi gi ju horok gi oi ba akhoi gi pride ni adagi akhoi gi space ta ka tani akhoi na mathau ta ri na tra adagi thang ta khara adagi akhoi gi dress ka adi sen do ka chu chang de adagi amana yamna discipline nei ba adum ba sports amna thang ta ji ji ka sa nai to ka pe ko lai do yam phe ye do smile le ye akhoi gi physical education je vikas